Mawalunga lo vi inga vi I oilo ma tukma tai me uma tai le masi fou talo ye lo famimianga ye lo te inga ya mato ia mawalunga lo vi inga me uma fa tau nu lo finangalo fa nui e lau kalesia nei taiao me yas nei va yas maso lo lab swafu Yesu amen hallelujah. Ia whaatalo whaatu I le pa ia mana tatu kalesia ia kuisia so sa po kei barka polo sa mo isa sa ua o aku fo isi po feo ia be sa hallelujah ama fai na so mai tonu lea ia vama bone suma te wana au ia kaptoa ina toa le pito lea suma I le pito lea fama afai o no for siri atu mai le section there ia mana ia le su mai fama le mole lava ia le mafuanga o le na fo I vala watu doa konge ne fo ia vano mai ia faftai se pati mai mo I latou ia wa talia le vala au hallelujah fa mai ele spese sa mo fa mai so mai I tutonu ia tai elo tuspa ia malo so fu ale ne yaso ua mania me le lei o le tua ia lo tusi se I va su e tolu ni nai tusi e tatou te faita wai le nei tai au ma tatou ma se I whamatala atu filemu ma whaatelengese tatou whalolo ai se whiau mai le tua o le mua o le salamo 5:5 salamo 5:5 whaiupu lua skuma le lua ma le lua tonu salamo 5:5 lua tonu le afionga le ale atua a tatu whaita wai amene ia la whaitau sala ia tu inatu ia Yehova o mea te popole vale ai o ia lava na te tausia oe na te le tu una e whaavavau le ami o tonu ia whanga e tia au pua lua tonu a o oe le atu ai e te le la fo ina I lalo I la tou I le tō e whanoai o tangata ua toto 5 mai o pepelo a la tau te le o I le tau turuanga o la te waso a o aku o te whato tua lava ia te oe e upu losuang tolu a o oe le tuai e te la fua ina pa mai e la fua I lalo I la tau I le tō e whano upu lua tonu o tangata ua toto 5 mai e pepelo e le anga tele le mele o le pepelo o iese si o whaia le me o le pepelo I le nei wai taini fa mai la tau te le o I le tau turuanga o la tau aso o le mea o le pepelo se mea lea e whakupu wai aso le tangata e fiu le tangata ingu fuala au makolengi ai a pepelo I pupu o waso si makau kio po le atua o le si e taua tele o le ua toto 5 te vai nei o 5 poko nei masinga ko e whamaitana le tuspa ia o le opo e o lailis ai o tialis a o kira kaka ko mai koko 5 a foba ia a o te whātua tua lawa iata oi whamailani salamu tāwita ia tu inatu ia Yehova o mea e te popole ai eise so isi mea popole ai kere me kako popole ai whamai tāwita tu inatu ia Yehova mea e te
popole ai. O ia lava na te tausia oe. He will sustain you. Na te le tuona e whaavavau le ami o tonu i a whangatia. That means he shall never permit the righteous to be moved. O le ami o tonu, o le tontolimo, o le pepelo, ma mai kupu te tele ia o whangaina. I le whaipulea. Cast your burden on the Lord, and He will keep you up, sustaining. He shall never permit the righteous to be moved or alula. Magia upu a. Toi ngā upu ia tatou mafu whauro loto ia. E kaule wha umire la hanga. O makua I loko ambi ipa. Ia, la tatou atu lestusi. Ma taio sifumatas. Toi susua erantus. Ma taio sifumatas. Whai upu e lua sifumaleiva. Ma le tau sifu. Whan mai ta vita. Tu latu mea te popole hai. Ai wha mai esu. Ma taio sifutas. Lua iva, ma le tolu sifu. A tatu whai tau ia. Ma taio sutas, lua iva, tolu sifu, ia. Ia o tau a moina la uamo. Ma ia o tau whawa o ia te au. A wa u leanga malu. Ma le loto maulano. O na maua lea e o tau o le malo longa, mo o tau o nanga. A wa e aveng o fia la uamo. Lau aveng fol e mana ia. Poka le mana i o tula. I tua upo le tua e a mai le ola. Gives life. O le tala ta vita e mama ai o manatu lo mafofonu. Tala Yesu e malolo ai uto o nanga. Apertania, come to me all of you who labor and heavy ladens. I will give you rest. Take my yoke, learn from me. I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Ai le tusi palangi e whangana upu sou. Ai le tusi Samoa e whangana upu anganga. Mai tauna, o le sou ma le anganga, o le stole anganga ma le mafofau e is. Bangala te samu, o le upu anganga, a le tusi palangisa, o le mafofau. There is a spirit and there is a soul. Tile nai nea ia ta ua ia e stasile o mafuanga o whai tato Bible translation. E le whapea o tato fia boto atu iena ai whasoswan e toi a mai i tuspa i Samoa e adjust na upu. Langa ese upu ia mai o le pelu o le tua e tau whai mai e tipi atu tipi mai i le vai luanga o le soul ma le spirit. O le sounga o mafaufaunga le whai mai tāwita e te popole ai o mafaufaunga a kese me ke popole ai mai e su whapalandi o lo soul ia avatu mea laima mawhai lo mafaufau roa nganga roa whaoreina a o le mafaufau o i e ka ano ai le ti apo whai mai la ia tāwita o mea o mai e play api lo mafaufau ave ia Yesu, ave ia tua, ona tau fia leo oi ia ao o Iova. Ma Yesu, ia o toa moina la uamo, o le ale amo ki miso, o le saotonga, o le mama e mama me uma. Ma ia o tō whaoa o ia te au, kopi a Yesu, a wā oa u leanga malu, ma le loto maulango ma ngia anga me guma loto maula e maua o tau le malo longa i tau mafaufau
Ngai ere upuanganga, sa, o le mafau. O ngā ua malo, lolo wanganga, o uma whaalaina, o nofo ai lea nganga pa ia. A o lo mafau e mana o mia se whainga i lo mafau. A wai avengo fia la uang, o lau avenga foi, e mama ia, e fōringa mai, o lo ia i fōri avenga Yesu. A ese matatou avenga. O le avenga Yesu, o lona manao ia saoloto le tangata ua whaoreina. It's a concern ina ua saula apostolo Paulo. Pa mai Paulo, o loo iai la u avenga. I carry a burden of the churches. Ina ia tupu yalo Yehova, ina ia iloa i latou le finangalo Yehova, o le avenga nga a Paulo. Pa mai la Yesu, o la u avenga ia e saoloto. A lo avenga, mai ha. Ya, tusimo lonto. Peteru e 5, fai upo fitu, ma le fai upo e valu. Mai o ki. Peteru e 5 fitu i le valu, fa fonga maia, le fionga Yehova, fa awawai le tatu fai tau, mua le Peteru 5 fitu ma le valu. Mai lau fai kau kuspai, mangai. Ele lope umalor tu silea, fai no le tal fai. Ai pe buka na dia, fa popo tua ia na Peteru ia tu ina tu ia te ia me tau te popole ai. O koe sau fo peke. Awa o loo manatu mai o ia te o tau. Ia o tau fa utauta, ia o tau matahala, o wā o le ua fai o tau mona fili o le ti apolo lea. O loo fea luaruai o ia e peio se li o na tangi. Ua sa ili se tasi e aina ia. Ko waie, fai mai ia, tu ina atu ia te ia mea uma e popole ai. Fai mai kawika o mea ngai ke popole ai tu ia Yehova. Fai mai Yesu a mai a tau o ngā o whatu leo le avenga mama. Fai mai Peteru me tau te pole ai o mea it's about your brain, your mind. Amen. Fai mai la tu ina atu. A wā o loo manatu mai o ia God is thinking of you. Hallelujah. And fai mai la ia tau whao tauta, ia o tau matala. A wā o le whai o tau mona fili. So this is a very important point. O mea ia whasalave lo mafofau. E le fili le, ala inga kumu lo mafofau. There is an enemy o lo iai le fili, o le liona, o le ti apolo, o satani, e sau, e whailanga taua whaaleanganga i lo mafofau. O le taua whaaleanganga la, e fili ai e ti terminai lo malosi whaaleanganga ma lo malosi whaatinu. A malo oi lo mafofau e makaukia lo whaaleanganga ko e makaukia lo kingu. A mai lo mafofau e mai lo tino mai foi whaaleanganga. Le ki ofa mai Yesu a mai ia te au tō mai o le mafofau o a o le fōmaki o ke fixing ngana mea. Kose maama ia. Beautiful. Whai le tangata i o te lani. Beautiful. Whai ai. Oka se beautiful. O le launga lason. Spale o tana tio tō wanga i hati atu. O le tatu launga. Ave i le atua au avenga. Give your burdens to Jesus. Ave ile atua au ave. Awore avea i lo ango. Awore avea i lau wo. Lango iska ngaka. E ke avakula o ave ngai lau wo. Ai umar wa e kwea kili polonga. Ave ile atua. Ele ifai mai foi manage lau avenga. No. Ele i fai mai foi e mili lau avenga. Ele i fai mai foi e koe
whai se si whainga e ngā ngā i lau awenga. No. Awe re. Ona malolo leo oe mai lo loto. So there will be healing and freedom in your soul. Koe ka komo ka upunga. Ave i le tua, o le vai aso le, o le masina le nei, o ro i ele tatou onga mō taitai. Lead ia e taitai pei o Yesu. E te le la ulaunga fia whaia, au a koe sui mai e le anganga pa ia la ulaunga, i le tasi o tāhua o le taitainga Yesu o ia o se taitai whaisoonga, a relational leader. Tasi ala le mea lea. E fia mai mo tatou o Yesu o ia na te awhea lau abe. E ke le manga o i koe whealua i le nei tau sang fau, ma ave au ako ia nga carry mai i tau sang mata. O le mamafa i e whainga ka, na whailau whātai ta ina ala nei, anga. Lea langa whai atu. Se su mai sis. Su mai lis, a mole lau su mapati. E su mai. Ah, po ele na mape. Ele lei o umbio a ao se te tua ia. Fa peo rima, sla fa fere. O Yesu de mas fa te inga. Ia mai le ako ko ai kau kau e. Ah. Sau ma vai, mau fo ia venga ia Yesu vai ku u le sipitong. Mai ma le si ako, mai lau ako. Vera ako hele, mai lau ako e mamafa e kumui, mamama, mai. Amai hele, amai. Ia. Esis, mai manau ako pua wa, kere fo ia wam sal, amai. Lei on fata ita inga, nga fo ila e tinga, amai, mai lau ako. Si mai morpora pe ama peke. O le whakai ka inga ngā fōi la kau whao popo fo le āwenga ia ke oe, a. Kau sunga pati. Se vadivali soro wapa. Kado whaia. Ku koe ku. O lesi 5 po lesi 10 minute lei luma. Walua ea ilalo lima. Ua whetau i lama le whaife au o piki inga. Mole nei whātai ta inga, a. A whapera tutua i pia pate whai lau lau. E o atu le afo le lau, ma kua i afua. Ia bai, me o kau whamaro siu, a wanga ngase aia, a. O le talala Yesu, a vela watu, a vela wawe, a maia kia, o ngā esa o koe. A, pati, sa wali kasu mai ai. O la ofisili lau sunga, o e fia i a konga wai awe. Makuale, o ti ngale mafofa. Thank you, Pastor. Whakalele, umalele de adeni. O le mea la le tup. Sakadi mai de patra mugu, sakadi mai kitiro mai a. Mai be, mai. Whaiasi nama. The truth is, kero kako, e amo whape awen, a whisiri a kua mai, mamvia, au mamau ala pea e la lolim. O la halai aka, makua iki, ngā ele mamafa. Whamaila i o tāwita, ave a Yesu. O mai Yesu, a mai a, ka mai pekenu, ave a Yesu. O ame ave, o ako. Ia, se au te ngata i e aweranga ako whamurimu. Ai se whai atu tatu ngā unga rea soni. Tipati mai mor sunga ia pe. Tele lao i tato, e whialua i ma awenga, whapean. O isi awenga, o awenga nga e whaia. Most awenga are the awengas you created. O isi awenga, o awenga nga whai isi, a ngaua i kau awenga. O isi awenga, o awenga ke leiloa, ai nga planet ki Apollo, ia makwai ka e yalo. Nga e whanua i la ia,
e vivia kui le tua. O kosi ai kala fu gere ro pura me ra fani. Ela e halu rima na ilanga. Ku fape. Ma e fisidia ku lesi. Ai vai kai auni. Kako ro uma maya pati. People can see your avega. E ke fiwala e la fi mai fasololi. Ona kala moa kakai ku. Isa mele kakwa shikano. E ora e mele kupusika. Ora e mele kupusikeni. Ora e we can see the spirit. Ai fa mai la le upo le tua. Fai so fainga. O le fainga la. Avese le siako. Avese le siako. Avese le siako. Avese. Ona. Faso solo laia. Ua. A makanga sa loto. Ai te loa. E iei foi si avenga koe mai. Langa fa mai a alu ese. E sua foi ki apolo le si me koe. E package mai le si. Ai mea fa mai ia fa autauta. Ia matala. Leanga o le fai ako. O le kele o nga ako. E fea roruai. Ma vavai ngā ro komumua le si. Ku ia le si ako. Koe komumua. Ku ia le si ako. Ku le si ako. Fai kara le si ku. Ku le si ako. Kamui le si ku. O le ika le si. Ku ia ku. Na umala ia. A e vaailan ka nga kamo avengi. O le makangai me fori. E ngoho o le fesi. E rea ia me se si fia ngofo i ukalami. Nanga ua mumbure afi. E la ngonga i ka ngaka le vibes o wawina ia. You can feel that. Mai siape ai whaleangana. You can sense something is not right. Hallelujah. O tau sanga le nei. E tau tia le tau sanga. Sa whai lau tanga. O le yang wali le tia yeman le tau sanga. This is the best Januari. Kanua mawhiwhia. O ia. Wa oa foi fo. Vaenga le nga mako lenga le. Nga maka mani ei ministry. Mani ei kare sia ilang no le pectus. Ole kausanga ma le yang wali tiko siringe. Nga ia ia maa. Beautiful. A whainga e lukua i a sa umar masi hei kengi. Maka ukia le ngā yoia le atua le ngā whai. Very deep revelation and manifestation. O le loloko i o mea whaali me le atua, ma le whaali, ma le sauro nā nganga pa ia re ngai e. Mā ngai ia. Ai te tonu ina, o loo iai fo i menga o vava i ako. O kangi, ni ako i e wa ku ele kua le koke, o i sorry el ti apo. O le koke lei. Mai a le po o le lua, mai a novema. Ma o vai ai o le tele o tangata, tele o aiwa, kele o ngā lii, ma kua ia teka le tiapa. Sa o vai ai, le wa peiwa, wa feika kangaka. Lord, it's almost like a spirit of anger is all over the people. O le tasi o mafuanga o nei mea, o le mea leo le social media, le konga di kere fomi. Ua pe ua whaasala lau ai, le lulunga ako, ali ki hapa. Ua pe la o te vai atu, e iai le mele atu, au fasili le tua, o le hane mele oho. O le hane mele oko se makau ki o le nge yang wali, ma le amatahina o le nei tau sanga. Ai makua i ka vivili a whangar ki apo o le whai. E le ngata i le tato i kalisia. A oisi i kalisia lo te iu. O le vai aso lea. La whai maa fōma. Kai mi mua mua. Wa maa le o mai le office. Maa le o le Cafe 63. O le si whale ngā hele. Ka whai. E whape e le ngofoas. O ki te rope whai ngā ruenga i si aso. O ke whesija kua o wheo e. Cafe 63 of perhaps we should see Cafe 64 po 65. 63, yeah. Maar only is just Cafe 63. Man, I'm tired of eating the cafe. Not eating the Cafe 63, eating the food in there.
na whaila mai a whongo wea so atoa. Mai leiva e kaure limo. Trying to help. One of those meetings, which is the second one, o meeting mai si whaiwhi au mai si au wo mai. O mai, or I go through the same. Le leva sa ula au ngari si kari sia. Ai whaile perfitanga, ka mai whaiwhi au, o si mako whaiwhi au ngam, kwa I mawhakia le mai anu. Ai no uwa ai atu la ia. O fsili le atua. O le ame oka se makaukia o le mere kutu. Ai oka foi se attack o lo iai tangata. Pe ua maa ale tangata wa ika ngofie. Pe ua iai se mea, ai whamaritu sipa ia matala. Ia whaotauta. Leanga o lo iai le lionga. O lo sa vali solo e sue se tangata na te aia. Ona, o ale le vai aso i das falaide. Ona ka siga le tua. Hale mea le kupu. I try to explain the good and the bad I'm seeing at the same time. Ai te ila ia ua whaere matutala noanga ma se tasi o tina I office. O lai whaela kalamahene, ai kiliki rono warufau. Whamaila ngang pai o le meanga retu. O le meanga te o whaiatu. O le hana me o le tala lea ngang pai. Ua le fia le lionga. I plana le tato rotu le whai. Ia kau mo ainga. Ai mako I kalepe ngā wenga tiapo. The enemy is not very happy with our direction and our plans for the year. Ele ngā kaku, lang luki lori ki lausi. This very moment, ai le larolangi a koa, o kasi mako I makau kia o mea mai. Ele fau le mea o mea tupu le larolangi, a le mea fau, ua mako I makau ki, ele nga mai mea kupu lana. Ua makua I upside down, pake ka inga o le United Nation. O le United Nation, ua mai le lipoki, masalo e o ia Iulai. Ua bankrupt, makalete, o kasi makakia me whala poko. O le WHO, o le medical health, o ilo, waru e siu ma Amerika menga, o wakau kanga kasama sa nga au. The coalition, the allies, ua mako I break up ua mako I mkau kia ngai kupule lang. Pa mai leo Paulo, e mua le whaale tino. O nā lia mai le whaale anganga, first the natural, and you see the equivalent in the spiritual. Ua o I kai mi whaingara lau lang, o le taimi ua te tau o na whaaya e anu. O taimi ua te tau ngai poto atu le ti Apollo. Whamai tu spai, whamai le atua. O kai mea sa waile ki Apollo pe o le lolo. E si ai lunga e le atua le stande. E kaunga wharike siako. When the enemy comes in like a flood, e wha male moi oi. O le kaiminga sifia e le atua. Le standard, le level o lau savalinga. O lau savalinga le sa masanga e le koe work yaso ngai. E le koe work. E la mai mau attitude lenga iai e kaun whai koe whai e koe moko. E ke ngoko ai. Hello? That is the world today. Then the Holy Spirit said, o ko me ia la whai. Memory verse. Bring the word back into the heart. Bring the word. Whamai e tala le tuspa ia. Ua o teu le upu. Nge I keu wa keringa o ako e kawawi. I hide the word of God so I will not sin against God. O le mea lau tupu. O le tatou whamaloa me le ngompa ia. O polka lame ia o whai. Ma le discipleship lea la makuai pei o se kaua. O le a whkangofi a ingo le ekalesia e ka lepe ma tā hofi le lionga malanga misiona. Halo? E mana o mia la so o se mātua mau whanau. Mātua palongo mai la su. O oi
mana o mia oi to do something to your family. It's time to adjust your priorities. O kaiminge ua kakaunga sui, mea ngai whaalavelave, e o mai ei polonga le ai. O le taimire nei, ua kaunga laa o sesi standard, e whai e rai. E a maka mai le ai, o le mea le wala aveika ko whamankunga, e le ngā ka whamankunga le ai. Encourage every family to get back and look after your children, disciple, discipline, fight, do something. Most of us die okay, but it's time to stop. Na whainga le bionga le atu. E le ko sa. We have planned our discipleship for the family. O me no le tua, ua attack le ki apolo, e attack la. O le kaini lai, e o mai e me whapea, e loa ai le pressure le titonu. A sau la le wha le pressure mai de, a o mai me whapenga, a o mai ia pei o me ia mai ki apolo, ngai loa ai le mea ngai titonu oi. E loa ai titonu. A pressure le mea, ai wharongo atu la ia, wa e ika, wa e le fia iai, wa e fia fasioki des, ma bafo kere ngā ukupa, you just weren't, you sampo. You can, o le mea ngā toto lima, e mawhaina e koko lima, i o mafufu. O le tangla la lea Yesu, o le temi nei, avi ramako. Take your burdens to Jesus, because he cares for you. Makau kia lafa, ko inga me, o ngai e kolu la nga kuia lafa, e tu o e lai. Mea mumua, so se vai taimia, every season carries different burdens. So se vai kaimia le savalinga, e ia polonga, ma mea ia o mai tatou soifuanga. Mea ngai ke loai, e māngai se mea, me vai ko, oi ka whewhe. Mea ngai ke vai, e māngai ia ke aka lesi, e sua aku lesi asu, wakangi. Ma whai mai la ia, o wheo ia isi ko ingala, o wheo ia isi roma kuala. Sa maa sangia mo fo i, o se asau dulu, ai sea, ua haa fo ili ki ako. Alen, mai tu ale si asu. Ko ha uma le manga yo le mako celebration. Afa longo fo mai. E la wo e va nga le misa. Ai ke la yo su ha po fa fo wa. Matala oh relax church e do fa ko pal o meia. Na o fa pela e ran pe ko. Ai sai na silo matu ka desi. O maliu. Ili silo makua. O afi, mampu si late afi. De afi e, o le panga fusu ngā su mea paugo, le kare sia, de loko le. O ke whai aku, e eise mea o tupu, si i runga limo, afi mai pasta. Fufate ngā kau kana whii. There is trouble in paradise. Well, yeah, mai, there's trouble in paradise. Yes, we can have paradise, but there is always trouble that comes in paradise. E mangaya no wai. E o mai lo le akoni ki Apollo o pressure me. O ngana i lo foundation nei. So ia e loa. E ia me fa pe e o mai. E le fa pe la ia e ka ko ke vai. Ai loa ye me kupu mai. O le me momua ha ngai me. O le mai lea o le mai o le mafau. Mental health. Tasi lea mafuanga. Pito i mafua ai le mai lea. O lo ka ho i wa out mafau. Ua depressed, stress, and all the other his. Me o manga. Kasi lea mafuanga e titi. E mafua. Me po vai le sunga ya patile ngā me fape. E ave o mea ia, ele ongi physical avenga. O avenga o le mafufau. Alo, e ua. Alua e lano lima. Pe lo le lima.
Wa le loa le me fai. Ma iroi. And that's mental health. Why is that? The mind cannot carry the worries, the burdens of life. Ai lulo kavika. O kavika mo wale meanga. Kavita, one of the most anxiety, mental health person. Man, great man of God. Ai fai kau ia kavika, o le a o ngoko i mea ia ko o filio mai, o le loa, o makua i lalo alo mafofau. Mai tala Yesu le tua ia kavika le si asu. O le ane ke oia i lo mafofau. Why do you downcast? Oh, he said the question. Why do I count downcast, oh my soul? Put your trust in God. That is casting unto God. O le mea la fo ua, ia tatolo, o ngai mea umba, e ma fai o ngā o ma ia te oe le tūlanga, wa ele koe whiketia. Aisia, wa e whiu te tanu, ele ia yase me sea. O le mea la le ia tatolo, o mea ngai o a venga, e ki whea i maole, e lua o ngai two sons. Kasi o lo polonga i le mafau, lua o lo polonga ile mea e tupu mai i lau mea lenga whai. One is you're carrying all the cares, all the burdens, and the second part is the consequences or the responsibility of what happened. Mo mai ma mo pa. Fali mai la ele tua ya tia. Ba ofisili le tua. Ole a avakulau bako abenga ya ki oi. Does that mean fix uma ko problem? Hello everybody, no. Avenga lo avenga ile tua. Ele fix your problems. Ole mea nga fai. E ke alu e fix. A lo avenga lo mafau. Le la wa mama wa Avia Yesu. Ave ile tua me te popole has to do with what's going on here. Wa a e popole koe mafau pe fa fenga kongi kupere kupule bekeiski. Ua rua o me o kawavi. Ai a ave la ile tua. O nga file mura lo mafau. Ngai alula ia fix. Au mea ia ngafai whakaikainga. A wha peo o Yesu sala ia te oi. Ake ingo meo kupe. Sala whare maa lopo le apo ingasa. O lala e ke worship. O lala e ke whaaluai. A lai ke lo le leia. I lai ko kongu i lo mafofau. O i ka whewhi. Po rāre mea la kupu. Lai ma mafa. Whai mai la Yesu. Ma pekenu, ma tāwita. A mai a tia ulau avenga. O le avenga lai ke Avia. O le whaailoa. I le atua lau avenga. Le atua o lea o ke nganga le mea lea. O le aika lafu. O ke iloa ele o sao. Ai le i whaia. Ua polonga ilo umafau le atua o te avatu ia te oile asule. Le mea lea o te popole ai. E aweloa. Nga awalone ke koe alu koe. Koso mai. E te tatalo ma whaailoa le ingoa o le avenga. E le kasi se ato le mai whaelua no bati. O le kere i o ato. O le mea la, o ako le vahenga le, e la umai, o la fo iei ako le whaiwhea. Ai te avea la, o mea la e te avea le mai Yesu o la wavenga e mama. E te sau le tua, mo koe o mawhakia le me le tu. A whatu lo o popolele ia. Ave o Yesu, wa o whatua tua i lau o pofa mai, e te avea la wavenga, o na malo loa i leo lo mawhasa. E unga longa e whaia mea ngā. Mai aru le whai lau pāt. O lau pāt. Ko anga e whainga ruenga. E koe ko kongi e le kupele anga e. Ngai ke sola i manes. Po le a venga le. E le lua marriage. O isi ka manu loa. O le amio le anga i. E le ilo e whawhinia le mea lai whai. E ke carry ala le avenga. E ke aka mai luma.
Ai ai le mea se la ngā I le tōlua ma le whānau. E ke roa. Ke kau sa so. Amen. Ei kai ni e tanu ai mea whapenga ma whawhetai le atua ua tanu I leo mela ngā le whepo. Ai mea ke tele amale la popo ai ma whai la ai o. Wa ka kau ma whai sau whai ngai mea. A e mga koalo le atua o a unga whai an meria. Le atua ave e su ku ngā hako leo ke kau ave inga nye kau sanga ua tōru se furu kau sanga o kau ave. O leo o whalongo I la upu, le aso le nei, o te tuna o ape mai atu. E umalo, ua maha malo mafofau, e ala I lo whatutua. Ave le tua, awa ye koe halu, try to bring it back or analyze it. Faith, e ka woso mai rare ki Apollo ren ka ua. E ka woso mai, ai whai e lau tana, lawa ia Yesu. Sorry e leo koe ki au. Lawa ia Yesu o ke leo koe popole, o le whakukua whai kalanga. E umala, o le pārna Yesu, au lau pā, alu ngei ka ulau kou, walau menga whai. Ka ulau whanga ulau menga whai. Ka uie iau menga whai. Ua matua I whanongo le le tatu kalisi e nei taia. Whawhetai I ro whano. Ese le tō le lei. Breakthrough for your family. Breakthrough for you. Amen. Langa le la whai. O le mea la le la tupu. E le mental health oil. Le ua healthy mind. Wa le aiso. Wa e free. I le mea lea. Wa sa roto oi. E halu e whan. O le si mea whaare me le tu eta. Ma u wha peha. Soni. Ka le leila. Wanga mwhai me le nganga pa ia. Ave. Au ave ngai le tua. I le wha pea la alu pe sia. Ia wanga salama o mea inga wha. Ora ia. Still there. Ai o le popole le la wisi. O le fefe le la wisi. O le kangi po uma le la wisi. O ako ia la wisi. Al vai nga lulua. Alulua e wha le lei. Amen. O le whainga la le mea. Mai la ngang pa i e tea. A wha pea e a maila o a venga kiringi uma e le pua mea nga. O ronga winga o le amakua ia mi o le. Ngare ko kere o kere siam. Wanga le saware ako kong ia Yesu. Yesu ia kia fisia ia leko. Ele wek wha pe nga. Anga whai wha pe nga e le tu e poko le tu. Anga whai wha pe nga. E a mi o le anga ia lesi. Wha pe o ia sa fo sisi mea ia. Ngare awa i le tu. Ala alfo vana au pu le ko. Al vana au ku le ko. No. It's your soul that gives lightening with the peace and rest. But the consequences and the responsibility e Avia oi. O mo ka kolam. O ke kaliko. Wa kere mo ko ngā la hunga for transformation. It's more than the aroma of life. That's one of a very powerful message. Powerful kiri whaurui. Isi rau mo whai. What to do when you don't know what to do. Hallelujah. O me laia, e iei ka kou, ko ngā burden isi. Only family burden, like stress or parenting, tension, conflicts. Ma mea whapenga, o ave ngolo ilo ai, ave nye ilo ia Yesu. Ave ia Yesu. O lesi mea, o lo. Se fo mana loinga. O le si ngai o kei me uma ai oi le hao maripo. Ele ki ngā o I, ki ngā mai I, ki ngā mai I, ki ngā mai I, ki ngā uma me uma. E oi. Ai laku ngai fo mai, koe hanga. Maua oile mea. E koe kasi ro sau askurimi e mai sukano. Ma sau la iu keke sofa. Ave lau ave nga ia Yesu. O ngai adu le kipi ai beso mari. Ele fa pe ave na ave nga. Ai adu alua ya. Can I have a second? Can I have a third? No. It doesn't work like that. That's why Jesus, mea fa merkala Yesu.
alu loa aua e te toe anga sara. Inge i ke ua siri atu se mea e tupi atu oi. Whai unga kau sanga de. Na whai e lap tala. Na umala ula unga. What to do when you don't know what to do. First Sunday of November. Ai o ole asunga fua. Kupuri mea, kupuri keisia. Ile matou whanua rea sa whata. Na o walu ai whawhikai. Ma o wia uma la same tauwha. O maila i o le council, o le Ipswich Council. We bought land in Ipswich. E mawhale o ia. Na wala ia i le developer. Developer. Sau so mi mai atia o le whainga mea le ponan le wha. I got all the map, the flat, me o le lolo me whapenga. Ia o hakulola ia. I le vaenga ia la ua kako palo. Aku na parapale kang wadi biko do lo whamua. O malanga kang. Ai sau le council whamai. E le ka kang wai whaia le mea maa. E o kei resi piko. E ye le piko ua over le kang. Whamai le o council. La o koe la ua isa mea ia. A leo ngā e whaasala o kongi. Ba o whai aku le council. Sumai. Le ngianga sa. Vai leai uma o kopia nga whai aku plenga whai uma. O fia lan ka malo le council. Nga o iane me ka ua whai. Al whala lewe ua ova le parapara. Usa ua maua la u ova. Halo? O le mea ngā akele ngeia u alta kore whai. E masai mo whape. O au romo mua kui. Ango ke mga uia fori kakana. O le ako. E ure lafi. Na o whai atu le tua whai mangaro maia. Ai saule le koi inga. Ko nga parangi le whai le teikia. Ko so lau director nga. O ki whala ole. Sa wasi palangi. Lai ko kauri kanjo mai. Kar parangi mai. It's my fault. Whai kanga palangi kia. Sorry. O lau advice de nga follow. Isi kamado ole. O ia akalo mara o council. Langa sua ko le developer. E iai teimi e whai iai au private deal. E leilua koe nyesi e ti tau ma whai ma le whamau. Ngā whamaita vita e le tu whala fo ina e le tua le tangata whapenga ai sa uni de awana e. O le mea langko. This is what I did. Na whaali ma i le kamalo le council what I've done. O iei map, o le flat, o iei map, o le kua o ye kuanga kaile kango i le creek, and all those things. Ao se asu wa holo fiska ko paputiu o mapo. O la o mamame o marito toke riso. O le mena fai. O fia le council. Nga sao uma o me fai. Ai se le vaenga i le direction ale property developer. O mai la i o malo. Awan me fai i tidy up here, tidy up melia. Au le kaimi reo o maho kakaro. O la o mera fai, lea tua. O la ua venga lea. Lea tua o la ua. It's a burden. O le a venga leo tu inatu iate oe. Nga umalo la ua venga. O walua sa nga ioi la uvaenga. Nga avelo i lea tua la venga. Le koe popole roro mafo fala. O la umea la le pātilo na lua au e whai. Alu loa koe wha mafora fora mere o vili loa Abdu. Some of you know Abdu, the famous Abdu. Sako, wala friend Muslim do. Sa umalo masing, e wha mafora fora le mea, se pua uaka Americans. Lea ua fix le problem. Lea o le avenga, tase min, o le okay umakoi marmele masi. Hallelujah. Uma ia ho u fakle kan tu le uma. Ua waka ye prove ile uma fa ma for ne. Ole va yaso kisimas. Ua avela o avenga. Ua relax lo ma fo fo I meo te pole ai. O walu faile nga duenga e fa kingo. Really mali kantu. Ile aso lua ai aso tofi kisimas. Amari kama. Pastor, did he say, Pastor? Joshua, you got a Christmas gift.
Avia o Alin mai de tua. But my okay over kuda. That council cancel your case. We close the case. We cancel your case. And now go and enjoy Christmas. Now this is the point. Go through all the bags that you have in your heads. Fix them all. Say, God, this is the Ipswich Council. Forgive me. God, this is Helen's earrings. God, this is what I did not honest about. God, this is umai. Maru suvat. Quite ma. Asia. Wala fole avenga. Na popole ai. Angol menga bai fakoi. Or menga pretty present. And God is saying, for my letua, aveka ko avenga letua. Langor kau sanga me, kau kia me yara. Be verse letua ro ye menga te pole lo ai. Pea e faia me uma fa letua. Kero iskeni eke ma. Shei. O eke ma. O eke fefe. E o uma ya, e uma ka. E ko fa ko ma ako. Hello? Lo fangau e ko fa ako. O lo va ma des o de ako men ave es. Il pese o ave lan ta de na is. O ye na tia with the feeling. Ja, o kilo. Me ngai ma maf. Al ese tatu. Ya ilo. O faile vala awole tu. God personally invite us. Come, bring me your burden. How do you cut the fafenga avero ave? Mumua. Faise ingoa. Suele ingoa o le mea ngana e fai. O au. O le se na faido famua ki Ipswich. Ka ule ingoa. A fa peke I loa se lua me se na fai maloko o ka le kua le tua o le mamele na fai. A fa pe o lo avele mamafo ya o lo ite desi le tua o lo ki ngā i o lo loko. Ya pipu vidiam o ai ya tori widi le o mas kala. Po nare mea ngai kia vea. Le ka ule ingoa le mea. Lona lua fai le tua wa o fa tua I lau o kari kong dau o le a tui latu me le atu. O iska ke ngofo I a iei mea kupuro wa inga sanu e poloka ai mea ape le tua longa ko a umaloha atu aua ke koi am koi koso koso mo langa iei kei me sawari ki apolo au ki apolo koi koso fa mai ka rako spaya alu ese esu e ki apolo se me koi saw ma koe langa and become a burden again. O mai mea ngai ake oi, e te kula I lo malosi whale, nganga malo whatuatua, mai whai aku te apolo, lawa ia Yesu. Lawa ave iai, kere o koe kea ngania. Lawa alu fix la o mesi langa whai. I tell it to Jesus, my mind is free, and my mess is being fixed out. O pai whai ngofi. Awa rake po poli. Pera po po au ako. Pera aiki, ai kou I le tua. Hei le kua ma veng. Hallelujah. O lava le han. I a vea hoi. A wete we avela a veng. Alongo lisi vain wun. Don't give your burden to other people. Wai ke avako wha pēr lau ako. Ai umai o wha pēr. Le vaenga sa o le oi vaenga ese le la komele fai. 3 times. Aka ukara fa komle ko se mea. It is emphasizing the urgency of what you need to do. I believe that's the word for us. O le upule mai sa upati mo Kristo le aso le. E te alu le falu. Ko esa o loto. Avesi. It's going to be kinga, it's going to be painful. But the more, o le kele o kama I o is, o le kele fo le o strength to handle those big ones. Amen. Uje fa longo ki apu. Here. Ako kulai.
Lela akulan ka ko fat. O te tula I sa. Ei mo se pese fatima.